tengweni zimamu zo kazine wahandani nde ujozo hamba wabili elisani kenjema wararu ematso ya huhurae wona wane wonde ohe zangene oboshea wonge tengo jitukufu ramaduira warirabao namjori pata makara nzima zijouja nziro ngamjouza aribu au kaya sina ushindo zanziha nizifasiri au kama nashe ela waho tengweni lazima zisabu zoudanganye abonge wona mnogozi wa shingazija wamba shinkwa showrano wajao samleva abonge kabla ne jakaya sambeza likiliki hekoni dukaya nganzao rishere himbabi ya aktualite wakaondo iliyo haukaze habari zadu kiliki izozi handisiwa zirengeziwa ngazijo hambishiha ngazijo unwe hajamaji yensi majirani Tanzania wahondana na mashakili wakao ngari ya wanao sonsi pia nusu ya hatu ngwafikirio ezijirio harumwensi ya Tanzania zofana na ezijirio Bushini nezabira Bushini au zofana nezabira Burkina Faso ama do utahani mwelezenyi maraia ukaya zetwabia zijirisi wawa harumwensi ya Tanzania ula wangamifu paske kawati raia ukubali baada ya uzisiwa ukaye madai ya heshomta hao wana wa Tanzania ngam mwanao hauhutaji ya nungo indrini ziparhanihe na madama Tanzania nti ya Afrika shati mengoni mwenti ya Afrika zililao haukakazitunda ndushahala zililao haukakwatunda mwenje zililao haukakwatunda maji au zililao haukaya kwatuona ze mali ze taksi za hao zirengwao iwezendao bali Tanzania ngefanao na nsi ya kibinadamu abonge wa utukivu wa ukaya YSSM chama la mheshimiwa Magufuli linu chama la asili wakaola ndisa kabula lirumu maraisi wenji kabisa atampaka leo kachura nsuruma itukia le chama la Chadema wakao ye raisi wa hao wakao ili adhibuke ha chagula ujulana isimu ya Tundu Lissu hafungwa hatuhuma zamali Yesu ananzo mwelewe dokaya wakubali owananti surtout do andwa he parti ya Chadema bwa kubalukaya au bwa kawona ukaya iraisi wa hao yabidi afronte mama hafungwa batina haki wakubali wafanye nyichaguzi haba namnaje shawasu mezenye chaguzi zirewa walindi waoneka olu ya johunda kwa jahunda baada yabo wandiso visa uhwaundwa wi pour eux yotitabu pour eux wohaba ngari jowri dirirengeze ekari msisibonzi abamonzoni mwanesenu kaza ngozi tenda zijiro harumwensi ya Tanzania ila tide nation ya Tanzania tide daiyo me
maandamano ya handisiwa ya pangwa ni parti politiki. Alors wamanipile shabi ya Tanzania ngwa wanao pourquoi garanzoma Mama Samia sebonsi garanzora isimdo jina he. C'est tout, raisonnement dio. Bushini wamba kwatu kubali parce que ndini kwatu wakana problem fikiriwa sawala za mwenje janti sasa yabo kao wakana madai. Alors Tanzania yonti aladhime husudi wanema occidental wasuli daraja za utia fitna harumwensi ya Tanzania parce que ngiona frontiere zinji bokawe terrorism iblokeha parce que mengo ni mwezi za Afrique de l'Est kaonge fanya uhazi ya ziki ya terrorism ito ubiraha kuyu deze frontiere za Tanzania ngazibiriliwao hawema abonge owandu watohelewa ezijirio harumwensi ya Tanzania wafikirio ila ngenjia o haruma ye omrengo zensi zike haruma usalama uzitolo haruma udhalimu tideki nensi ya Tanzania maana ye parti Chadema walemewa parce que ensi rengwa ye parti inu tultangwa voti wao sha kwatu jwa hata ngwada hiyo hindi ninga monao haruma zenti za Afrika kanga bantu na aeroporo bokao ngazangalishi hao miongoni mwe Tanzania wanjia wa sankada haya wamenyeze station zetu la mndo ze sektori za ufanya gazi zidanganyiwa hado nabo utijonelezo ka wa wandu wadaiyo zitokiri ukaya ranziwa hundu shomenya ranziwa hundu zomenya tizima tizili abo ensifanyiwa sha gaziwa tukiao parce que ye parti Chadema kwa tsina mbanugo weitanga ranzidema hada kainusata mpaka leo abonge waprofitewe systemu hiyo wa destabilize Tanzania bon ngamjawe Tanzania otajiriwa hao amani na usalama yode zakabe hatengo hiyo pour le moment yo deja na hondo hereje dingoni yo vraiment hatari safi. Abonge dohomba Mwenyezi Mungu ondwado elewa ukaya abantu kobe seka batulo mro bahanu wongo na mari la revolution muhimu mro wi sebo masababi batsina utundi wa bando goyo wa on abonge narinjie haruma za habari zali kiliki hekoni anu mikado msuive mimi likiliki mikado msuive alewa parce que mimi horo habanunende koni mjini nende naoneze mangrovu zekoni zoka yiri ani demi honkoye koni yoka yiri kadoshihui hana hokalate wakati ni bweli yaitoka oyo onsi auni naangalie mbanongo ya mihi shokaya fahariho vumbua buba mitso jesuje ani timpaka nishezwe hamba abo sati jesuje ngamjezo njoka janambe mimi shanje joshinda ani tuambio kaya ho renga gari ni sekoni mjini ndena visitemi honko nione maziwa ile la omaki zoka yiri emihonko yekoni yoka yiri kadoshihui na zem faida za hiyo tijoshinda ze expose ni mwone sanuka enge emihonko yekoni itohufa yo ajali nkuyu hanekafa halika jaka ya umbwa lewa hanekali kiliki kajaka ya umbwa yode ani so amrejezo zemangrovu zekoni ranao zemangrovu zekoni andemi honko yekoni hokamraro helonate koni ende ya yuone nema dziwa yekoni zokayiri nana homba duwe emihonko yetife yikai zemfaida za emihonko yekoni zokayiri kadoshiwi iyenshi rombe duwa ataitife hana holata wakati
let's wakati hasibabu lukiliki heko banu rane janja aruma musoni faiza nongo ai mwishi tsawanu kula wala zemana wataba kudoshinda undunge wata utajibini wakuta wasenogozini bamitsana mza politiki wakati joshinda uto bendi damina siasa huelewa hele dingo abo wemnijwa naye bahi ze habariro kaya izoni kaoishi ya fari wavumbua hai alafu kama lukilikani vumbu mi ujuezo direct njona ambe yani mi katahani shie hambaje amba yedo amba kuikana ndongo ya zijuao zenongo zahe zonzima leo ndongo zahe zonzima shahandani domwambia ndongo nzima paske banu sina ujando janere jesoka ye mwangu nyoshinda afanye hutuba halafu wako morari wambo simurani bafararo wabillahi anata wewe wao sha banu banga monole foto lienu ban dele foto linu na kazaru mae krabanu mdonao dele foto linu normalement ikatsinja Facebook banu titelecharge foto lamru ni joni ni rongoweza hahe nona sujet hahe alimejati li capture ngono bada na capture mijati ronye tinja haruma ema foto bala tironye parce que li jojobi ilawe italili tsobira bankamila tanjali ronye sha yode hala hawana zinro haruma papa hanywanyi na zinro kalite ono litsobira kamili shabona fotolonja lironye atana mlangaliendo awandu wenchi mihenda tikatsi regale foto tijatsi lironye parce que bon ono shangono inuntsonda tsirenge tijatsi kaza litsobira kam injaliro nyabo ta tsoli kansia ono nyume mnamba jenguzi akurovundo ngono boya jushila mbabi shabo ndongondi bana zinruano zifaha ari mwazibwina kapaka mazetwan okaon enamru vumbo shetani yetumndanda mnendo mtiti hali nekalawa tujo manana da mwatewa zesufaizo aniko ndo aniko ejawanindrini habonge hoka hakika ikeleo bomwana mkomori ande Jesu ikeo iwo jaufu wo ilikiliki we koni wo kweli nde uho de ani winde ya urongo zamba samorone mfumgabe baga madama halafu henda Allah billahi yosawa na mru yosawa na saya itingo henda nayi umru ya la century disi ani mrikao ndizwa kubaluka shatunga sawa moroni fahararo halafu mdesha mrongozi kari banu wewe parce que ukiri mjufu moyo si maranyadori mrambu wao leo chi mwanadamu wao yomkinisha toujours zwafanyao hajihisi hamabala nge duniani ye nasi alafu akatini kaohisha kalimaloka ya ngawe banungo wani wa Komoro ebanu hata hotokonjige verbo ya shikomori mbwana nyo mbwana shinindi alafata mpaka leo kutushindojo maana ya mbwana huwana ebanu mbwana yaho wana fikira yaho ya remanana fikira yaho njema ya remanana fikira mbia heda ule liwet fikira yaho njema hujondwaze video zaho zonti pia abondongo nzima abo husomesoa nahe mabani haho mde kala huwa
someswana hema bani haho namna mdeka usisaza marahoni bonsi so lesano yode daras yode sanoko wazi somesaru mazerezo sosyozi edimana nabokaya keremi honko yekoni kadoshio tena na rombe duwa emihonko yekoni iyenshi baila ngio na faida zinjaro mu hayati wa hatu hanafariwo mri mzima wa mhonko wa jopuzara mwe bari yekoni zijonto watuwazi mathalan shashe fari we eo gena rugen na banuga bonogo ujihada yao komido shawe we zamba wakati mihishia baada uliona lepupa andejezo sikwezo huheza swafi tuambokaya ensi ya mwanadamu yazaliwa haruma mafuvu jana baseme ngo shenda onara hamanga hata ikatitsimru ya tsoro atola simu ya bambaziwa shaho ho atawaotso shela ensi jwamba kwatu onenza yo huja shaho shela le jandwe mru yazaliwa yo wajibu hukantu lifikiri hata kutujwa ngo George hukaushe mabani haho maopoza walo Faransa wa opozewe daula wardowe jafaka sinoreje uridu akausha wene wajizingamanya nyima opposition wandrabu poswa kweli wakajusa komori chobo kama nwe moja kutino batoli kiliki weche ulo utojwa hamo dudu shakutinoba hata na banu ojinga dabo fikiriyo ezinwe sabo ntingo joja komori kodo yonde sani hambiyao kaya hena mranzo ado uona nardahu suye nsujo shokezi ni sibo ntiwa hanyinraje yonganu hambi nduka jar mwensi baadi ekangwa nzo izo kishikia zamba zenongo kishikia zamba Gaddafi holibi baadi kangwa nzo zihur au ka kishikinga na mrongozi ya wamba Gaddafi hamba Gaddafi ngujo hufasha kabati mjojo ali kaburi laha haukake na ukirufi kirukai gojojo urenga raisi wa kamili wa daula udom lazaneonya kutina ndongoza ujwa udai kutujwa hata ngoda indini kutujwa hata namna ya biduda ani kutujwa izo abidu wa reproche bowazi yankiliwi rumia waru mwe hazinu yatida ankili ya bidira ndesi kutina mano wo yoshinda ukritike ndongoza posto ya daula toka uyonzi wemndu wale mwana ndongoyo alo hubashiyo shama la huzi yande madama nofanya na izo nuhambia izo kazi isa haukabanu ngawe na dawa mbili mwansichuba niweshele zize ujojo ulala hashiri leo wanugabwe dawa yaho no wanduza azali yontami nukange joparo hisa tenais ngwajo huparisando ensuwa tojoka naezi sawe tojo humisiwe namna inu basi kanke ujuhe gaba kuna one hendo kati gaba zakadwa bili banuti tibazuka le jaishi la komori kamili ilo lila huwa hulirende mafavalu we hambe zwanza usoni mwele jaishi ilo aba banu ngabo mndu ya uhadokaya ujoka ujata walensi inu ala fatambazele jeshi li nungena kontineri za majeshi zilo zani honga zijao ujoka utambazela kandani atambazela hazitunzu atambazela mde yatambazeli lonzuani na mwali ala fapanga jino jinaji lalawilo ema komanda wa wala huwa ema kaporali wa wala huwa wao nsipia otoka majeshi kabati raisi joporo hayabo yashindao njilia mbera tudo sikwalo nyiti majeshi otoka majeshi bofa ndafa bona bewa nsobe watu par banu amweleoka kika banu ya ukaza fardi amjoka ba takusujema na Fakhruddin jom kinishanga bomba mbidi utabisha warumale zina laha paswe linti zina la lingana nawe
ingawe na zungo zishashi na uwengo mshashi le dzina lingi lo dzirwa nawe dzina la Fakhruddin anafunga nzo jiforce dizoke mruoji fakhari alafunja harimwe aya inna Allah la yuhibbu kulla mukhtarin fakhur dzina lillahu liwilo lihangamiza paswa linzina abili ni komdulo na imani ya imani yoshinde yuzingare le dzina lili tsunas alafu kutina hata alafu de baba yo swale kabo we swale alafu le dzina wilo gilo zero hane kiasi ya heto kaya hao de energy alafu ludanganya ngo lube haruma senizo jufu moyo kusango jonama wede mhu haku harumando adailawe nsinu uende watenda afunge bidori tsa hewa raru pasuke utende ngawe wabilite de alama ya hot ya chungeza nusu ya wa arabu kanga mjufu mosha walindawe ngo jorabwe kuna urabwe ani warambwe tartibu wajo kaushindawo gabili abonge mimi memtsonoka mawengo roza budi mimi ngotsoreza birasi abonge likiliki hoko ni karadhi ula mho kontinye ko enkomba utsahe mzungu ihola mho wange ba mtswaminuka kabatsi daule joparo habo ntijubana i joparo shinda yuhafadhi kontro ya hema kalima waya mene kontro ya he le jeshi banu kati mido baba bizarongo sha zokazi zamjoka izokati zamba armandu shihu dele fuvo la ku armandu shihu kume harmandu shihu odondo ajo diriki hadisi na bandu ikawo kamna kabati kaba kamtina tashwa harmanti abongo kamtina tashwa ranya katina tashwa yatsuko bidele angashia husolmandu wao moral tu kabati shwa halafu leo ezikao istajabisha do wakati nikao na tamali 2 wanzo ajavo to 2029 mali 2 anatside kinema li 2 ikao leo ngari waminio simengoni mwao mjomnikane na mfano juzie parti ushe rikambeni harumamna na mwana numtiti watera ufanya échange contre hawan alors intellectuel wakaya abona nduwa walona ilmu basi hata ma question aloya ma question ya kaujabo mzima mengoni mwa jizijomi wakaharuma conference yo ya menewa ni Sedali lewa na Dr. Rafsanjani basi hana mioka ona masuala usiswabala tijokati ni fikiri aba waziri ndamwe je harumwe domain ya economy ya joshinda ya jibwe masuala bukao ndo ya uzisi wa Dr. Rafsanjani alafu yakawejibu gani hiyo demanda manori amini yo paswa nga mjokaya ekanga modingoni mwaoyi we ankilia heka hambangi yo daraja nzima bali bonga mina mdukwa kilahe ngyo daraja 10 sha mala asafi shadid conference yonga bandu ma opposa wenji parce que wafikiri bese Dr. Rafsanjani ngujwa ye parti ushege jombeni ijedo puwa hamad yabo tofauti ya mwalimu na mjingeni afude mana na mbokaya wakati udingo ujidanganya akili uwerdi wa mbabe sewede wanwensi inu amweleo kaya eza swabili hanele dzina linu wakazi walo linu dzina wakazi walo enyuhali haukazalo hahomba duwa yaonekanga lijo ufai hautsaulia zenzi azoka kolu joji fakhat hujani zo kutina banongo wahani yo kutina atabarongo wahani sha toujours le dzina de labaki nongo anzorumele Fakhruddin yabo longo lirumendi kolu kaukazi ya ukazi wardi wo jusa oleli wahone sala solobira ujoke Fakhruddin kujalibira kutina swabo walibira masoya ohudunzani sio unge masoyanu bango joka Fakhruddin uharaya hubitiwa maswata uharaya hambanga mnado pangwa makoko ya do manga
kubiri wende hurdi ngwanzo do har mazare sosio weruba macho no go nazindwanu rongwa hakuyu nazindwanu na mahiyo nazindwanu na mahiyo urdo rongwa haku wona sokani zo Fakhrudin wet Fakhrudin weliki hekoni wallahi lazim weliki kutsina hat tsamboka weliki madzina atsotungwani kwa mapopote atsona hata sans onelewa weliki ono wage mkini hojo kazana henu siku fanya direct shenda direct majana mai mengo mo bandaka kubadukaya kweli weliki gasina tsunda rubanu embrama baukaya gabo mndria mbesha message wa kabala kutujibu mbesha message sina tsunda rubanu bezebela zidafanya direct leo tsuyane au tsu johilanda ni alafu tishaye mndungamo abesha message balaje wala ibana mbeno la kutum bidachi budwa nizoli hadi jaro baserezo likababu tomoka hojora da kaseti uleta bishiruki on halafu do hanzanu hambio kaya yonga mwambio wanansi mwelewe jaishi swangoli ni komora likabatishwa jeshi afumu mwanansi hawafumu hasisi heza wafanya wasankademi ji wasisi waheza ona kabati mjoshi kabati rais gouvernement je paro haban ishinde yunjilele jaishi iseleksionele jaishi la kamjaha mijinino akafanya zi action watu kafanya la fasi selection ambere mdumiza na rumu jaishi kamna paro shinda c'est fini jaishi suwa ngoba kishowa nike morali anta uombeze duwa Mwenyezi Mungu awarenda ndwa hindu ya warejezesha imani dojo kamdu kadobi hamzazahi dojo kamdu kadobi hambabahi dojo kamdu kadobi hamdu pia omwiso rawe ulo nabidukira utina bidukira johufa doone sabazi zisilamu uwareje imani setu jeshi la Komori lipuziwa na morali ya helewa kabanu zokolika mwende harumaza antran mazahanyu ze morali mninki wao kaya niwa nada mshatsu nada Muhammad sirta ba munzani hunu junmenarwi shaban ze pompi mremao sukar tingo zirema zambio rendao henu sukar tingo zenda sha wewe kubalujo kemwana jaishi nustehi ukamwana jaishi mitsikubali mbakshirani ena mnuge ngena ashisha mwana nyambano ngo alorusua jaishi ngo wani Komorali ukazaneza duwa mwali badili surtout de mashafu wa songo kazaneza buyo kwa jahana hasara eni sajobe habahanu wotso sankada kwa gugugu kabati hata watu jodo menya na kabati mdu joshinda unjile jeshi jana majeshi jana ya wonsi watu wanu kamna paroshin kabati lideru jo paroshinda hebala tambazel jeshi dila la fajina jidwachi da wala wao wayetso arumale waja warume maudu waya warumele manager wongo warumaze order halafu tifikiru kafar dinigo hoban henu siko mafafadu ya lokandani mafafadu ya lotijida hubi ya makalima uyo nsipi ona vansi ona eba wendo so hambio kati tulabet salama bala rikaura sarfeti zamaji ngonelewa wejindu la jamba boliki wejindu la jamba tuamboka wejindu la jamba bolikiliki yakutsinaki bazimanizo si raconte histoire hiyo amshelo eperodio yo perodira kanzare rende Maroc ze droit de visa tuziliwa hata passport zatunga bozalatiwa woko yaka SGA ya hamwa maulana hao hasenji sha inshallah taala sha ngojo kansara mafuterulo maulana itsondo no muhamahani sha ngojo kansi futerulo
zinane zangu wazi la jau wardi wanlatize pasporo ya hangu wanazioni majana na majana wa mwambe wa depose halafu weekend izo mapesa ngojo elewa ngojo rumamenji kamara dungo sizestime duwa tside kinam kamgo abenze ngo jonda hemi ndune mihono ngo kunaula hunduna ndirawe jenda mamnyama bo maulana wa hasenje kunala wa hundunia ni rawe inshallah taala kujala wa hunduna ni mpaka honde hema janzane magungu wocho jonda mamne nyama jawu jango jamba tsihombi wanje rabbana alamin wende waripieshe kwabo siku ya dori tola zibui baada ndara mshtaka mhezo mahakama ende heshiliwa hajarambio kanywa titi amjawamia no mebandobe tutsanjo yo no mabondobe mafulana sha eheli hofu baha huyonde kesa ho muraho inshallah taala maulana cha kujaridhu mubure mwana malfatiki katibanu ya zitangubu kama ngoni mwana maraka yabo nana wasai abonge basensura zingare liwa yabo nanja atula bet salama kama chakashwa ilo banu kosi wanju mertire leso zinji banu singa boko si riono zinji bokaho zitsori zirisomo riono zinji bokaho zirisomo emana wakati huo baada na tabishi wa bet salama yabo garde presidentielle wafanya zwakanza yoshila njebet shoshila fanje bet salama oui rimane maandamano pacifique bokao ye délégué ya kaumene trupa wana zoni harenge noti ho prefecture Moroni amba juste kam tsingo honese bandroli ya hanyu mbire hata fer social ya kawone soka ya namndandeze passport za hatune sikolenga profiter usukwa mfumtsanu walo konsiyama ministeri kumsawa tso ewo nandwarenda watsori jwa habari ide message rakanzaribe bon babe hafitina kari ngabo maopoza wari hadaya ri jimanifeste bori habali garde presidential akayabo wari andwara mbio tihimi kawaida dio simine bandroli o bet salama bon antukati zingarabala wende wali hehedi wakahanza wale wafanyezi wakanza wafanye okay ono wareme hedi wakanza wareme yaka muhimu karjaf risuha momperari hadilamba bizamajani sasa abonge alikiliki midoti hawakateka ngo babu na wakati uo ngamwesheleyo wakamjaho fukoni haibanu henna jeshi tsokane tiso bombaba yo mazabi ya komori bidomo leo henna jeshi tsokane tiso majeshi ko waona bon famina watana amajeshi bokao ngatsingo subiri shawao mrajo watsojo watata sanabise ya kenzi na mafursheti yale hata wese eduna ikeke joma walenge watake kone azimanizo ongarebera nao mijini hatu ngo mijini hatu kabatishwa yemana jeshi kanora tsuka kama jeshi suango mbongo womana jeshi mtoero esa vampire les choses parce que ça yoka ya karumila la crimogène jorumilwa nyimono nzwani gendarme ya ulahula hafar ma leba la hemijila mili haya mona intervention ya jiri bafanga mabianja mara rukazim kakarja biranda alafu dokaya tonto Jean-Claude bomba bakarja warambua dayanu yakaba danda sura bamdu yabo na warabu balinse kabati ndoka ushinda eyafuma emwirohe haru zirudanda hu kabati tamukar baleji noza jeshi renafu warendo nayi baturi kazanerdo ni kamorali ate sumyezi mgajo jela wazi sino
shetani karibu na jeshi hakuyu hana iman o jeshi mtahe jeshi banu hale ngamina tarehe nani kiwayo majeshi ya doka hale kandani yabo jeshi adomwa kwa hamwa hawadini washinzwani wamba shemfaho kaswanga mbakisho jaishi shamjodo swalesa njoka hanza swalele rejo huja swanga mtemisione ntutsanke jaishi nondo nado swale esa Mwenyezi Mungu anzao hano hakaswali hakubaliwa ngao majeshi wakaudote misione sababu kazi hazwani kiwano c'était dur à exécuter. Alors charge jazama boko ze imani zitawa swanga rikazanao dwani kamorali kabati solution kuna mshinda wensulte de jeshi likauhe se yo ndrabo kuna mshinda uhebana udonsulte de jeshi antabaka uhendongo ebile dwani kamorali izo Thomas Sankara kabzifanya boranzi hakanza wani kamorali nongo yatsomwa mwana jeshi ndio. Alors je conseille ni ze morali il y a des meilleures solutions leader hein ya bidado fanya pour le moment sha leader ya influence wane mashababi ma jaishi mafujari yao imagine ebanu wewe nso leader wa hajo votiwa bojodo de majeshi toujours shindo wade uwafu mwandu kwati yabo ngo yabo ndala wao ngo jeshini kuna shindo towe system ya jeshi ndo kunyinda jini ndio kunge wakati nyinyi abandu ko hamanyika msikina mirongozi hanyuka abo amnafanya direct na benongozi lona logique chadu hoya mundu balaba olikili chamboka nazinruwanu na mahiyo badi kolisoneri mtitisha uyiha na chikuyu subhanallah. Ashe wana lazimanizo Abdallah gwa mwesheleyo na wayubayidi wondo waka ruhonda na banu conseil de l'île lubanda kafanyiwa intervention yabo no tsone saizo na rendwa setu tsone saizo na rendwa mais jamais les jeshi amrume na serani ya mandaye chale jeshi koma sasa tenjo kashida amena sa jeshi la kandaniji o mwamena seje awam eskadura mwamena seje kabatishwa ngwari rendo na i plus ngebido wanike morali kabatishwa leader c'est comme ça kuna proche ndo tsamba zile jeshi dalla wilo wala structure yao ni yo wiyo. Alors koma sasa fetira tarjoka wasula daraja ni jeshi lirelewe yo denzia hawira sino kabati mnujoshinda parozia jeshi hilo seba hanu la sanka ona aljo sanka data ona na jadoli babu kabati shwa ebanu likiliki kwa ni huya shindazi mbando go ndini we wadhuku leo daba itonda bo akaya ankilia place ya kan ya hani ya bidikena owengo nguona mazi kaka mshanani yonde mane kawe hanyo haho kera twambo chamfu tu hunja kabati hato mazi kaka ya mshanani ya hama nguna nze kaba ni twamba ni katatso shinde twaju akili harumwawe hauka amhuro ngaba abange mimi amura jazizo ukamintujua engo joka fura hindi kasi wanju mesinga sima determino kaya kuna paroshinda tsindawe timrajine ya heharu marezo sosi ya benyo atipia gari mparaoni wa president de panda bolondo o parondo ondo bido nduma ko rumondo
Orumondo ndo orumondo sikebanga monongo bokao zo tsanganya wandu shaka utsinda para mndu ada ando atsanganyana shabo fa wendo bolikili alikili kiwendo biwo tsambo ka wede fubizo zanogozi mimi sembo na hatu yo mpaka 2029 narchokana mo sha wakati wa election hayo gejodi hasha yenda mnukujofanya kampanya hata mpaka lideri wa haundu asinga rombu mnyezi Mungu parti ushe irume amfikiri ngabandu waono hamamza tidokana harara ukanga sashashi mkemaki tidokana harara un jour abonge utwali mbwana ya John Rezi na lisotwali aranzidaba hata mpaka 2029 parce que nsuona ye mndu joshinda sewandu wa president independence banda kabati tuone mndu joshinda sandu bala Henry badi boga wara mbambonzi bana ndora mbulana pia hebrono we uloyi hombo ari ngowani ebenentsa komoringorani ebamwe iransi nane jawe wabirowe haba nwamboka ngamrani tsodaza bati eben ngamrani umfanya nambi ngamrana onamnaje mfanya mrani yaoje ina mrishongo bora haromwishiliani mretsi namtsorati dazari jerone sheba jofa mwananroba tena hasibabu nogoza debazi heransi tsoransi rishongowe aborelo hunuri 400 tsokirishe zwamba yerishongo shezo pia tsohambyo kendi emajando yo handu zaho ngoyeshele kuna uyaja tsula bami ni shebeshwe zini tsibatsiwe tsimdujoja banu hesa wetso hibotula mkobani mwaja lawe ngojobera mkobani wetso hibotula mkobani ulindiwa hata shebalo mdujo ndawe ujitash we ujitashanja mbonyo ngani chatu hambyo kaya banu afesabo kabati opposition wako eli udingo safa kasi komori wala pia lana Afrika ai bend hambo jitesho ngando yambo ka opoza shartudo po marahoni yendo yaho no wanduza zalio personnel yoke na paronja atanugo za politiki kujaka fanya politiki hudawana wandu na zaza wandu izo tsinogo za siasa hukauda wandu yotsinogo ya siasa abonge wakansi wolinde nabamuhambiyo wengwambwe halino kakwa walensu wajo rohari mwezi nodensu wajo huzingarando twaboka weto ho hajankoroshe twambio ka weto ho hajankoroshe hai fa twamuka kuna shindoro mwanamkomori mahiyo ya huishidie banu yo we mwangu ngawe mwangu we mtite aswidi chawe mtiti tena hoshinda ure mwanamkomori mahiyo arumwe influence udaba ino mkabo machui na mkabo matulungu hai ya borono mbonga na kilingo ronado malaba ngojo badi hufu samba badi hufu wange minja magojo do hawe gaga we fanya the direct kado ndarwar mosiku leo sawe hu bago fanya mbana hurudunga hena mria karmo opposition yin hai hudunga huwa shaga alibala parce que mwanzo donyoka bomdo bonju njugu ambabo ikebala bayede udone mbwana yinu wala funge bido wala pia warohe nafuti
Abo nutsushindo wanana wa maoposa amanda wa mbapuka ushiana ka mwana utsushindo warindabano ngo waonda wo no Faransa won ubirano na fartsoshindo warindabano ngo wede joka kaiho o nagarjo homo hula ekangaro ulinda uritowe hizani nane yale weta birio onge hule badibwi tuhambio ka keremi honko yekoni hanawe keremi honko yekoni hombadu wa mihonko yekoni itife zo muhimu ha faida zinji hana humdula tso kata husoni mwa ebana poke minjabaku kabati wandu amwajala ushidusu ba wazaza hatu warede makaseti aringo ngo waparo bahanu wade wakofa wambendo kweti kawena ndongo ndi si ngojo ka shido fanye baru kwendi Hudo minsuna haja ni akusina haja ujahunu enjesha nduya mbari hamba anuga bilwa bari chukosantera risi eba shartuto rate o wasifa kasi warajayo nzo wewe nzo sinza bie uje ba wakahunu wafanya mashuhuli wenzao waja ko moribanu wonwe mbiromeleni wardi wanjamvyo ni warejei nzo mbabi nzohunu dore mahyo namjebati ja mana mdo harendi ya okay mango dore mafuda anjuo ka wanazindwe hali nyina mahiyo nakapankapwa nyina mahiyo nakapankapwa leo sha nugozo ka wede orando bimayende abange wanzani watukufu izono ngo muhimu kado tabisha energia ha leo ndo kado tabisha mwana Benjamin yobati ya Aisha si wandu leo hai yok namkera dhinyo na nyasi mdomanga muamene bwana opposition hali ya urongo hanyu namfahamu ndugo zodori trete malaba ou mapareso ya kartu juhara sisa kartu juhara heza faites attention parce que yotino gorjo pardonner kabati mwana mkomoru tutabi habo ntijubani kabati alafu wanruo mie parce que on n'a plus la solution alafu wewe ngwanzo fanya magana solution alafu dola tando ari masangana tina mahiyo na mwende ya moko solution na mwende yeo shababi watante kadongabi wende warejezi waje alafu mahiyo kaka mwende hai mkena wakati mrambe na mjereni alafu mre wambie namna hiyo nambakia wanyinde mfuhamza mbokari fuhanza ndu arulozi ndo hali tihaba nemalinga yetsanza dobesho haumba hindu na tsora tsatsido habane jarambio kaya eni safara homjaje badigada hadangu chihiro sawisha wemru samanga yevanu wemaga yamboka wemaga ndo bibo mtovu mboka wemaga ndo tsando abira yandu oparome bahi namtsaho wandu mjodo washangaza hasibabu ya frontma na mashaka madziro baati de kinasi leo na mkeno wandu mjodo washangaza baati ndasi si omweri dhuku ikomelwa senari komelwa hoziro alafu ngondo daba uka mwanzo ruduni bitele solila wilo na bolo ribiri kabatsino kwa kati mashaka na ndongo nziro hai enwo jombeni le 14 majama jeshi majana magabi we mjinga we duzi we upotea akili walikili upotea akili ndono akili
ngojo mbeni rizubirani majeshi majana magabi halo rusibise rila zwa misiru ni hata mezi alafu jodo amango weda hanzo ndrakio unambio ka heli mrakao subise ni heli mrakao dhuku kabati mndu ya jambezwa mbao itoduzi jindu la jamba tu mndu ya jambezwa mbao leo wangiwa komori simenyo wakati wa hanyu hanzo mbwana netwali bange juwa na 2029 yejo ndazefu tingifani kiwa kajani kiwa iso ngazjo hingariliwa yonge jodia yamdu jo dhulumwa haki 2029 yabo nge jodia yejodia yode mane kao gasino wakati wonikale jeshi morali eske bana 2029 eshababie hundaze voti wana martyr ai bomba bwelanzia kalikuwa sahili yode mana bokao gasino wakati wonikale jeshi morali aba hayunata 2029 Paswe bidole jeshi warelewe ukaya mwenye haki ya bidole hunde ekawa rambuwa ikale jeshi mrambuwa ukangabo dhulma ya hundrando iwe idemnikiwa by force eske jeshi kutwa minuka ina logozi jujira rumwe nsepero diyata jeshi wede dhamana de dhamana ikawe wemo jeshi do jihifadhi mwana jeshi yumkini shio handu za hawa subise boye parce que manifestation nga monao yokana kibula wo chefu fulani de ya ordone de akahambe makesa uyafanywe namna hiyo ya rengwando ativoti ari chefu fulani basi chefu fulani shamjinao ndahu mjinao fulani kwa fulani tata miro ipati wa wanduzaho wanjari matuble ngojo fumando atandi yumkini chefu me wando tsuku bakemwana jeshi baheofu alafando alisofumana abo komores ya gabilo mwelewe obanwendo ya abo isayomru emakati yangu arjohenda tamduku jotsinzwa sababu mbamukata dipe mwana jeshi ngawena deste heza nongoizo harimwe mihono ya parce que singabo raminio ka bwana hatunga ritual ya bana 2029 bajo kwa vote dhamana komanda hele jeshi joka chef d'état-major joka kanale jeshi dinu ikande udiyo ikamra jine yonge bido uju yo wede uju sha tsorenga mapicha ya joka ajodo siso harmazere sosio baada ya wana wahafa na wandu waelelo damu marumbonzi yani yode mapicha jo yaona 2029 ya ekaya hundrabo izo ngamina yakin nabo narhalema nza myezi mgatsira sudishe ya sha na kabati mdulo na imani ujoshinda wane na shetani 2029 kabati mdulo na imani ujoshinda wane na shetani yanaleshi kabati mdulo ujokana imana ujoshinda yambi awunzu bila mne shetani rajim anduwa ntipiyo nga tungo jorande hamasera alafu mwana jeshi wende ujuo tuhambio kama mwana jeshi hafadhe mafoto ya hensi inu abaha